nadhifu na ya kuelimisha, shughuli za kujifunza zilizopangwa kitaalam, malezi yanayojenga akili, tabia na kujiamini kwa mtoto wako. Tunapatikana Kisii Town, Hema Business Park, second floor, room number 2. Wasiliana nasi kupitia 0714824433 au 0752901005. Lea Wow Kids Daycare, learning through play, growth with joy. Mwanjo muligara chinsa ni nya shel tukaliga lya Jumapili chitariki 22 chomo tienyi oka obere omwaka wa 2025 nomo anaikeneke onga chinsa nya senjira hebo ikira nucheni ngoro kwaro ni loto nyingiri korwa senze memenyerelio niga korwa Wilson Makoli tobe naye wekomwere. Ya Nyamira stokumenya gubna abc anane yekiame kese county ya Nyamira niganya kawe kwegurwa ritukolia rero omuyego nyara kabo gukorawa amono mulike monne bwekiame kyo gya Jubilee omoske moitare orekenta umunyakerogo monene bwekiame kyo omosike Vincent Kemosi na bare banda bange bwekiame kya Jubilee na gutume mulikito fatiga Disemba. Ekiama kia Jubilee bakorawa n'umurikyo munene omoske Richard Moitarel Olekenta naboigo omunyakerogo w'ikiama ekyo Vincent Kemosi nigo bara umuyiga ukwigurwa we abisi ekiama ekiga ase county ya Nyamira. Obisi yeito tigatoyeme toye tumekebuya ese ngenche party yeito ya Jubilee party eyebono nere chama yaito yomugusi omusikoito Fredo Kego Matiangi ago chigosoera State House igo bali bande bonsi pipatari erika ase patieye igo ntegete ko basaba abantu baminto tigatwerike ase ngwana yaye Orekenta nigo arekana kuburia omugusi na abantu bonsi kurunyanza punati babaisa kungainwa puna omoske Matiangi takoba omurayo monene bwense. Hiyo mtu asija kwambia ati mkoa wachache waliongoza Kenya yote na tunajua waliweza. Nyacha angekuwa rais ndio? Si angekuwa rais wa Kenya? Nini ilifanyika kwake? Alidanganywa akanyang'anywa kiti na ingekuwa yake. Sasa nyinyi wa Kisii mtakubali pia Matiang'i afanyiwe vile Nyacha alifanywa? Wakenya wameamua ni Matiang'i. Aiga nigo mwanasiasa korase wodi ya Magombo asereta Peter Omwanza nigo aburiria barai baria bakwamiriria serikali bairi bagamatiangi erio ache koyirurukia ebandere ase kerogo kyo barai bwense naende tokuburia abantu abande ba United Opposition bara Matiang'i baga torona rikiara Matiang'i no muntu bwanjira across Kenya ngima igo to twende na manera ocho kwa candidate yetu ku kuminyokyo burai bwense igo nabo tumatana nera bacha kwa ticket yi na inche ase wodi ya Magombo no echama nere na mwire waswa otato bwate Matiang'i kurunse urobo MCA baka iguraria. Orekenta boigo ubayenekeirie bonsi baria barigetie gocha kurwanirira ebirogo aho puna nigo etiketi ya Jubilee baraje koyenana wanjiriria konde wensi gutaiyo. Chairman, kama hujashinda sitakupea hiyo tikiti. Wananchi waamue wenyewe. Hata mimi nikitafuta gavana Narok sitaki tikiti. Kama kuna mwingine ananipinga wacha apewe kama amenishinda, sababu tunataka demokrasia Kenya. Tunataka nini? Demokrasia. Na ndio tunataka kusimamisha, ndio watoto wetu wajue hii ni nchi yao na watapata uongozi kupitia demokrasia.
ensemo yende ni gabara ya baiga babwatukire igekure getindi gochasonde bwenzi urachie gotema kuburukania omorembe ekero gietaro ya barai abwo bensemo eria ikwamiriria eserikali asorogongo rwa Gusii gochakira ritiko riangio na barai baria ba UDA igotoko basaba mo basa kutumika abana babande bobe leta vijana wenu ama watoto wenu wakuje kupambana na watu wetu. Na askari polisi tunataka kuhakikishia kwa mikutano yetu itakuwa mikutano ya amani, itakuwa mikutano ambayo haina furugu. Kitu la ajabu ni kusikia ati kuna watu ati wanataka kupinga ama kuharibu mkutano ya Matiang'i. Hebu niulize wale wanajaribu kufanya hivyo kwa Kisii. Wakenya wanawapea rais, munakuja kuwaonesha kwamba hamumtaki. igati ya barai bande boigo abwo banyora ribaga ryokubwatuka enkwana yabo asomoyiga oyo nigo bakwana ayaiga. Sisi tunasema Gusii, that is Nyamira and Kisii must be painted red. Intwe munaba MC banyamira au moto chorete ondo tarikobera nyuma y'omugako kurukuma Matiang'i saa 2 kamili pio box yaralia. Vijana wetu wana youth mchukue vitambulisho ndiposa mchukue kura, hiyo ndio itakuwa silaha yetu kwa chama yetu, na 2027 hii ndio itakuwa chama tawala. Kingo reporter Gatembe Koroiga Tente yegotoka ase ward ya Township West Mugirange County ya Nyamira. Jefatigad Disemba na kubwatikana hamo netaro yorobiri yogo chikokoreka ase chikaunti chia Kisii na county ya Nyamira na babwatani bali bansemelio kwamereria serikali omo wasiri omokoro bwechisemi omoskese kirima chogumbaki ibo igoro kirikirengagio chikoboria egerokyo bogafana sobochero n'uwo mwaka w'ekirwe na 2025 ebere nigaboria abantu bonsi kunyaka bagwesoko chagare tukuliangyo rikwaregania erombe yabarayabo abo gochitarira rogongo rogusii boigo muskema chogu nigaboria omorembe koenekiwa. Starting our journey from Ekereno in Nyamira County, and then after that we come to Keroka, Keumbu, and then finally Kisii town. And then the second day we will also start our safari from Nyamira town. We come to Kegogi, Marani, Nyakoe, and then Suneka, and finally we will go to Nyamarambe. The final day, which will be on 25th, Wednesday, we will start our journey from Mokembo, Kenyanya, Nyamache, and then finally a place known as Mashimba in Nyaribari, Masaba. We are making an appeal to all our people in Nyamira and in Kisii County to turn out in large numbers so that they can be able to receive our presidential candidates, Fred Okengo Matiang'i, and also Honorable Kalonzo and Rigathi Gachagua, including our sister Mheshimiwa Martha Karua will also be here with us. We are also asking each and every person of Kisii and Nyamira to ensure that we keep and maintain peace during the 3 days that our presidential candidates will be here. Na mwanjo mulgera na omo jumbe webunge ya Kitutu Church South Moskanton Kibagandi na era nigaruwe kure gatindi gochase balinza chindi baranyaraka bakwero belia gochikoturubania emerobelio na mono ase MS sangerekano iyo gochikorawa amo nomo waziri omokoro osomurai mokonyi bumurayo monebwe kiama kya chubiro moske Dr. Fred Matiang'i yuwe bwatrenetie bwatane bonsi bansemele kwa mire serikali gochakali tukoliangyo hasorogongo rwa Gusii. Bausi ba minto nimaete twensie todo no mogoko monene uno morayo ito monogerio ito umwano ito korugusi Fred Okengo Matiang'i ngochare gotara ande ngotara ari n'abasani bae bali ba United Opposition itoko barigania asenge encherere ngia
naende tugusaba abantu baito mosoka ase obonge chinsemo chionsi agochagoeta igo tugukuna chinsemo chia Nyamira na Kisii County ase sabari elinda nyare goikera abagusii bonsi bari bare Kisii na Nyamira counties nyigweta abasae mbale mono mono chindugu cheito chirichira ase biasara bia boda boda abo tosigete sana nyigwete mbale bapangirwe na abarai bande bari batarengereti buya igoro yegesa kukyomo gusii babangire bache kosaria omukutano Matiang'i tari gento monto ogusia bwente gochiesera mugusio mwabo Matiang'i ige natakamba tebia sobwororo abantu baminto tosoka sobonge naende twesike bari mwairuchi bese moche gosaria omukutano oyo nabo mogotema mogende moteme ko ebese yimo mogorere sukari murendera abantu bamino gose mubeka amaguta epigipigi boigo igati yabagaka korwa ase chipunge chia Nyaribari Masaba neri ya Nyaribari chache nibasokena kukikilia ebikore byanya kabekane kwali tukuri igoro anne mono ase chinsemo chia bumachoge burabu akanyanya ase omosike esekeri machugomba Kenya bagusaga ne chigali chia gustarigwa kubwatikana gose magiga iyo gukora gusasima se kansa ya Kenya main SDA andeka ne chupiri omucheso ogendereire Kisii County omucheso ntoje gotaka ogenderere ntubura Abanyaribari chache na Masaba abakabara etwatage tomolende lakini kama ni mbaya kama unakucha sasa sisi tutakucha nyoro kogocha ndio tukogochira ega ndokia bete bo machoge igoro ega togejeti abantu bagotomwa kanisa bachikorwania seke machogo okune omwana w'Abanyaribari ande Nyaribari okomnyoka ande Nyaribari otagete jikura kose nchurgi jikura buya na edgari jikura buya kora nyoro otanyoro konyoro musike muna twa gusigete abantu baminte sogochaga iga ntutwachira n'Abanyaribari number 1 amangana abete mbo machoge borabu Kenyanya main SDA church we condemn it to the strongest terms possible na inde togoteba iga onde bwensi nabwate uhuru so long as yaromo Kenya kogenda ndonsi gukwana na bantu bande bonsi na nchirende yonsi kogiche bwati ya machiko amangana aria abete onye gotagita masikani tukworokia masikani na yuri gikora sita Nyaribari na etorokia masikani aya narabeire amachaya mbaka omuchumbo korukibagendi agoseri korwe parliament ngana momoseri abagusii kibariamo kibebangeti asa mangane kabirayo omugusi twenzi oikato chamo tokwa naso moyo yomo abantu baminto mbaba isoko chayu abantu baminto mbaba isoko rwanirwa abantu baminto mbaba isoko tomiru bibago ncherende yonsi goserinderi yonsi toiwana nirabaga baminto bugikeire abagaka twakani roboke bago naende igotogo tebia abana bari banchire gotumekwa twakanire ngane yo naende twayigikeire twancha gotumekwa bona bona abageni bago chigocha omosike Matiang'i ngocha rega iganka nari no bosibari bwogotara na gukwania abantu baye igase bari mogotumekwa ntoba manyepe mekutane ria sayo korunto ye na umukonyi b'umurai w'ekiama kya Jubilee Mosque Dr. Fred Okengo Matiang'i nigagendere komochia serikali ekorawo n'umurai bwenso Mosque William Samoei Ruto asogota na teriko nyara kabage gotegerera ibirengererio na okwe murungani kwa wananchi nigabolire serikali kumiki gitamukiro na gotegerera wananchi ikonya kabage gotanga ebikore bya kubikorekiwa anamono kubwekania na biribya nyatukabikonekiwa emyaka ebere yaitire bya agency in which we are running the country. Hii mambo hii kiburi ya kupiga watu gunzi na polisi na hii watu wamekataa. Yale mambo tuliona jana, if I may speak about it. I have never imagined that in a country we have been independent for over 6 decades. At an international airport, Kisumu, you would actually position thugs to wait for members of parliament. The question I would like to ask them is what do they think is left of this country? You position thugs na polisi wanajua because
If I was in interior now, the regional police commander in Kisumu cannot tell me that hakujua wale wakora ni akina nani walikuwa huko. Wale watu wamepiga magari ya wajumbe mawe kwa roundabout hapo Kisumu wakavunja vioo. I mean, the regional security team cannot say kwamba hawajui ni akina nani walikuwa huko. Tangu kanisa Mwiki ipigwe, ukuje pande hii ingine kanisa imepigwa, tunaenda kuitima kanisa imepigwa. Honestly speaking, you cannot say with the resources we have and the capacity we have as a country that you don't know what is going on. I repeat this again. Mr. President, you have once again misled the mood of the country. Because in 2024, when Gen Z were having demonstrations, again the government misled the mood of the country. We woke up one morning in a country that has been peaceful, citizens of the country who are armed with nothing overran parliament. And these citizens raised specific issues. Since that time, nobody, even this government, has been coherent enough in saying this is what Gen Z were raising and these are the solutions we have provided. Tukaendelea na sarakasi ya kawaida. Abracadabra ya cabinet, badilisha huyu, then you end up here, so on and so forth. Story, and so on. You have once again misread the mood of the country. Mimi nafikiri, I am not a prophet and I have no credentials. Na umujumbe w'ebunge ya Nyaribari Chache umuske Saidi Chanda niganekero ni guchikanda kubwatara na amo na murai bwense umuske William Samoei Ruto nze serikali ya eliko nyara kabaga wikirandia abamenyi bebunge ya Nyaribari Chache amagendero kakwana litukolia lero ase umubaganyo mo imehyo mu Kibosongo umuske Chanda nigo ane kebona egati amagendero nigagenta kwana kigwana gwikiranirwa ase bunge yu. Serikali hii ya Rais William Ruto iko na wabunge zaidi ya 400 na kila mjumbe anataka maendeleo, lakini mimi sitoki huko jikoni, na ndio maana nimekaa hapo kwa rais. Sisongi, akienda left na mimi niko left, akienda right na mimi niko right, kuhakikisha maendeleo yameletwa. Tunakubaliana? Leo hii nataka niwatangazie, na mumesikia nikisema kitambo, Rais wetu William Ruto anakuja kuzindua miradi za serikali hapa Nyaribari Chache. Mnakaribisha rais? Hebu nione wale wanakaribisha Rais William Ruto, Rais William Ruto. Asante sana. Rais ametupatia barabara kilomita 50 kilometers of tarmac road to the people of Nyaribari Chache. Na hiyo barabara ni ya karibu shilingi bilioni 3, na contractor ameingia site, ako hapo site, na hii wiki anaanza kutembea. Nimekuwa nikimsaidia kwa maneno hapa na pale, mambo ya stima na maneno mengi, aweke transformer, na nimeongea na yeye na nimempatia condition kwamba lazima apatie vijana wetu na wasichana wetu kazi kwa ile muda atakuwa hapa. Hospitali yetu ya Kerumu iko down. Na mwancho morigali omo swate yomo kurwa chinsa mcha masongo wodi ya Kisii Central ebunge ya Nyaribari Chache nigale no moko kutiniga twara moko litukulia lero magiga yogo konyo kogachirwe nyumba ya gusokora sirwe nyumba yaye yukonya yabeire ebirenge bibe no mo ogosiro konya kabaga kubwato kwa gwetira aso mwana siasa umakita na Joel Okengo Nyambane igendo Kenya kabaga kogokia ya matejo sibanya kabakwera ningambo yomono singenjo higetambukirikyo. Kigongwa kangambia mono aso Mheshimiwa Okengo nje naroseriwe nyumba yabeire obo maana pigwa Nyasaye ndo chenga na umwandindi ndege go mwantika asaga ya na America igana nche bono inda America ngogete inde buya konya igomenyeta ase nyumba igotwa kirase konya igongotweru mpaka gusinywa soko beka abana bono na amenyiro obogimo buya ndoche ase ngenjo nche no konya mugaso na botuko tindi konyara gotavautisa kulingana ni nyumba na amenyeta bono no nche ninche manya bono bweirire nswe nyumba ndale inyumba yane igona asambere tu ekere naji sambere uge ebintu bikayekagera umuriro uri uga affect amabati nyumba bono iga kore kwerende guchigora amabati akaera pi norobo kongu yanyorete kagerega tukirase pagogo borwa soko bera lakini bono Nyasaye okorire bikone gwetera Mheshimiwa Okengo
Ekiyo kanda kwane ngwetera se kitabu gya Isaiah 1:17. Yago tabonye gukunyara kwegera muntu ndi wensi ore kigwango gense chintakana ababura kakya onye kubwate njira yo defend umuntu mokonye. Egasi nanye korere buna munyiro jima gagaiga. Egasi nanye korera sama tukatatu ndo mochyo kabisa. Esababu mungino gari gutwirbobe abana tukarara maybe bino nabira abake buna twaroche news mugambya karama abira mugambi kunyamba na karama abira gante minyoka bakoro owakikishe wachenjire condition yo mongino yu na yaramenya buna mwanya banta bane tukamenya rero gabuna tukwana umongina rero agorari nyombere na umwanchwa omurigereri boigo kubwatakana mone chingwana chiabere chigo kwano jetanaine anmonekero go kyo mokonyi mumuraibwense igibwaterere nere professor Pram Kithure Kindiki nigo habwatani ba beso kirina kwegerere kiroge keswanya ka bagotabuna kiroge kyo nigo kire samago kae na atikirigo chikorwaro asama tukwa ngo igaba kurawamo no mugavana we county ya Embu musikasi sirimbarire aboigo omuwasiri wa mangana yabokoreri omoske Freiduku nigo batabire buna kiroge kyo ne kiabo gosene kiroge kyo kibwaterere amo no muske professor Pram Kithure Kindiki nigo kire ekiabo mnabantu kwa kurwa chinsemecho. Yoyote ambaye anasikia asikie, yule ambaye ako na masikio asikie. Jameni, munatukera. Munatukera. Mheshimiwa Umburu unatukera. Ulisema ukiwa pale Mombasa tukasikia. Kwa nini urudie tena na tena na tena? Wacha kukera sisi. Tunajua ya kwamba kiti ya naibu wa rais haiko wazi. Kwa hivyo wale ambao wanamezea hii kiti, nataka wajue ya kwamba sisi tuko tayari kulinda hii kiti ya naibu wa rais. Na namna ya kulinda ni kuunga mkono rais wetu William Ruto. Na pia kuunga naibu wa rais Professor Kithure, na pia kuunga chama cha Your Excellency, uongozi wako, its leadership to be emulated. Wakati ulikuja hapa, uliposikia nasema hivi, ukaniambia niangalie hivi, sema hivi. Yani, he is a mentor to all of us, ndio? Tumesikia watu wakisema wanataka kiti ambayo umekalia. Wamemezea hiyo kiti yako mate kwa sababu wewe umefanya kazi mpaka watu wakaona nguvu ya kiti yako. Beleni ya kuwa kuna mtu alikuwa anahitaji hiyo kiti, lakini kwa sababu kijana yetu ameingia hapo akafanya kazi, akakuwa nazunguka Kenya mzima, tukaona impact yake. Sasa kila mtu anataka hiyo kiti. Sisi tunawaambia hivi tukiwa hapa Mbeere North, hii kiti atuachili. Kana ni murenda kurekereria giti giki. Tunataka kuambia mchana ndio are goro parigisi. Na boigo mokonyo muraibwense musikia Pram Kithure Kindiki na ranganya kabako nakelia wanne abamenyi bechinsemechyo botibanya kaba no bwaba gakarara nemiremo agendrete boigo nganya kabaka boli jinga kabaganta na siasa na mono ache wodelia muvinchi na wege frole banya kabaka kora siasa cyo mulembe na boigo chinsemo chibugate osechigente chikwaregania osechiero beto chikwaregania obochoryo bokash bwe chinsemechyo. Just for the record niseme na wasi watu wa Ovorori, watu wa Momenji na watu wa Kabras West na Isiolo South ambapo tuko na by elections Alhamisi, na wasi wachague wale ambao ni candidate wa chama chetu cha UDA ambacho kinaongozwa na Rais William Ruto, na sisi zote tukiwa pale. Wale wananchi ambao watafanya uchaguzi mufanye kwa amani. Sisi ni nchi wacha Mungu, tusichafuane kwa sababu ya maneno ya siasa. Siasa ikiisha Alhamisi, tutabaki tukiwa dada na ndugu, tukiwa waumini na tukiwa watu wa kumcha Mungu. Na wasihi, tusilete vurugu, tupige kura kwa amani, na mimi naombea huyu Mulatia kura ya Evorore akuwe MCA.
Mwancho muligereria bano tokorera mangana mayeke ongachinza nyali tukeliga lia lero lia Jumapili inche ni wangor kwaro ni ototo nyangiri kurwa sanza memelio ni go to waternere Wilson Makoli na we kuranse batan mission ni go akorwa Mike Willis magage kamera ni garenge Wilfred Matunra yande go twara bulgori buya miyaga Tembe TV kyuga kemongusi boy go twara botukobe. Lea Wow Kids Daycare ni kituo cha kulea watoto kuanzia mwaka mmoja na kuendelea, mahali ambapo mtoto wako anajifunza kupitia michezo na kukua kwa furaha. Tunatoa huduma za full day na half day katika mazingira safi, salama na yenye upendo. Tuna wafanyakazi wenye mapenzi, subira na uangalifu wa hali ya juu kwa watoto wako. Lea Wow Kids Daycare tunazingatia potty training kwa ustadi, michezo bunifu na ya kuelimisha, shughuli za kujifunza zilizopangwa kitaalamu, malezi yanayojenga akili, tabia na kujiamini kwa mtoto wako. Tunapatikana Kisii Town, Hema Business Park, second floor, room number 2. Wasiliana nasi kupitia 0714824433 au 0752901005. Lea Wow Kids Daycare, learning through play, growth with joy. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media chake Tembe nubate imishangirikano ya gisiasha, amatanga, chinyangi, chibirthday, imishangirikano y'echikanisa, baby shower, anniversaries gose ekinyoro kinyomo, inyangi gusuko kwa kuyomino, imigega ao